بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maulirin dito mga kakasin Allah subhanahu wa ta'ala. Yari na isab kami mga kamaumaasan singkamu ha kabiaksahan. Yatud na mo na isab maun pahadarat singkamu. In ganap pangadjian. Amin masi-masi kita ni wa pangadjian.
bunga sin pag-iman. Aula-aula na to dahabunga sin pag-iman. Amin papasinguran ka to taniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nagdaak siya kanabihan iban karasulan. Amuin ia ammalan sin bariman usog. Iban bariman babay. Mga kakasing sin Allah Ta'ala sa barang sinabutan sin suara ini. In ganap pangadjian yatud na mo maun pahadarat sing kamu. Ayat Hasuratus Sab. Ayati kahangpu. Paayat hikahangpu tagtu. Di ayat ini kakuyakan biyaita sin Allah Ta'ala ha mga bariman. Kakuyakan dunya, iban kakuyakan adlaw akhirat. Bang kuyag, di siyan laululin tao mag-amal. Dahil nga sa babiyad to, mga anak apo at tiranan, pindahon taniyo, ingku giwang kuyag taniyo, pakuyag kabayaan sintuhan. Habat supaya kita niyo, di katayim babawan sing kuyag na to, iwan kuyag nila. Ang kuyag na to, iwan kuyag nila, paglisuan da. Ada puning kuyag. Tiyay na to, kuyag kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di kita niulammahan, misan malamma. Di kita niulisuan, misan malisu. Sabab makakuyag. In dahing ha Allah subhanahu wa ta'ala. Di makakuyag, in dahing ha tao patao. Bang makakuyag, in dahing ha tao patao. Minitanda, jiyamanda. Mga anak apo at tiranan, yarin pagtawagan sin Allah Ta'ala, ha mga bariman usog, iwan bariman babae, pamaugbog nila, papasinguran ha ummat haulihan. Uno yan mga anak apo, ya ayyuhalladina amanu, in nagpatawag Tuhan. Hindi akniya nagpasampay sin paltawaran nabi kahinapusan. In paratungan sin paltawaran bariman usog iwan bariman babae. Unong paltawaran yan kanila, iwan may ta sila tiyawag, hangkan sila tiyawag, wala nabugto in palsugpatan sinatay nila patuhan. Nabugto na yung katan, mabubugto. Pataong sumarawa, wala nabugto in palsugpatan nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hikaruwa may ta sila tiyawag, gawgot in ammal nila, in pito ang gawta baran nila, hakabayaan sin nagdaak kanila. Dahil nga sababian, yarin paltawakan kanila, ya ayyuhalladina amanu, mga kamu bariman, usog iban babae, yarin paltawakan sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniyo.
Uno yung partawakan yan, tergibun. Partawakan makakuyag. Mga tuan, partawakan sintao makakuyag, intukon lisag pito, lisag dua pasindo, magbati na yung tao. Tukon sintao iban tao, ang kakuyagan, lisag pito simahinaat, inmadto magsaddiha, lisag dua pasindum, lisag dua pasinlapit adlaw, lisag tu pasinlapit adlaw, ang pasilari matarasaw. Na, pagtawakan sinallahu ta'ala riha ayat ini, targhibun, pagpakuyag, biya din yung pagpakuyag yan, mabaya ka mo. Hal adullukum, mabaya ka kamuwaitaan. Hisin na masubo mabaya ka kamuwaitaan, Tuhan. Hisin na subo bariman. Ya ma'syaral muslimin. Hal ursidukum ila tijaratin rabiha. Fi ribhin daimin mustamir. Mga kamubar iman, makakuyag sa ini. Dahil sa babiyagto, pini sadya sinallah ta'ala tiyag niya, amura ing kimukuyag asal. Bukun kuyag mata. Bukun kuyag kita sim mata. Biyaon mapaling ng tao, kuyag kita sim mata, patta. Ba't magkita na dyan taurum adlaw sim patta? Ampain ini napatta sin pag-iman niya. Uno yan imbita sin Allah Ta'ala. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Kumuyag baha kamu waitaan. Sin pabaita de nga Tuhan niyo. Bang niyo inihinangon. Untung. Fi ribhin daimin mustamir. Untung. Dunya iwan untung akhirat. Bukon pa kay mo yung kapital. Bukon pa kay mo yung darangan. Sa kalibi ay taan kau. Mabaha ba kau? Mabaha ba kau? Mawaya ba kau? Waitaan. Sin. Usaha yan, sim business yan. Untung sadya, pagubusin untung, inhambuok, lipaton, makamataon. Bukon pahat untung, tunjikum min azabin alim. Tampanan kamu, palihalaon kamu, sinallahu ta'ala, dahing hama kamu mula. Uno'y makamumula yan. Mahinang sabab siksaun, adlaw ka na. Palihalaon na kamu sintuhan. Hari kamu makakaus, magpalihala kaniya-kaniya. Sarawa, bang mayan makuyag kamu. Hakabayaan sintuhan na panawag-tawag ini. Pag-usahahan tara sintuhan niyo, tunzikum min azabin alim. Napalihala na kamu sintuhan, dahil nga siksa maulun. Mga anak ka po, yari na yung waktu, magkaunahan na kita niyo. Miumuka na yung tao, maghangin makusog. Miumuka na yung tao, maglinog. Miumuka na yung tao. Siwi saya nimbihan dagbos. Siwi, aun dumatong. Ingkatan di matong ini, siwi. Aun dumatong sa lagbo-lagbo. Taniyo mga anak ka po.
Na. Amo yadto mga anak po hindi ay ta. Tunzikum min azabin syadidin mu'lim. Siksa maulun. Kasusahan dia dunya aula-aula kasusahan adlaw kana. Bang siya miyaya sin usaha ini, sin bisnis ini, antara ni ibang sintuhan niya. At-tijaratul azima ar-rabiha. Bisnis mulia. In kapital deng hatuhan. In dagangan deng hatuhan. Imami deng dahatuhan. Na mag-unuhad dyan kita ni. Makad sadya sing kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Nauno yan mga tuan. In business yan di magkaluwi yan. In kapital ding hatuan. In mamiring dahallahu subhanahu wa ta'ala. Taingugin niyo mga anak po. Number 1. Tu'minuna billah. Pagparat sayang kamu patuhan. Imanan sadikan safian. La taraddud, wala syakkun, wala nifaq. Pamarat saya kamu, sim pamarat saya sa bunal. Ibang bihat, tu aw na marat saya bukun bunal. Sa kunum sa kinday. Di kakausan sing computer itungon. Allahu Ta'ala rin makaingat. Imanan sadikan safiya. Pamarat saya kamu, sim pamarat saya matan sa bunal. Malano, wala dooning paghawal-hawan, wala dooning pagnipak, wala dooning pagkakupur, wala dooning paganyaya, wala dooning makabatal. Taniwan mga tuan, number 1 ito. Nasubuhon na to, kunimbaran na to. In iman na to bihawon, untong da. Nakauntong da kita niyo iman na to. Nabangaw nagdarang hangkatahon luwi sa siya. Way bihangi. Ta niya siya ni paghiragang nin right niya. Lilingon na to marayaw mga anak po. Bang untong da kainiman na to. Bang nakauntong da kita niyo hantara na to iwan sintuhan. Matauding kapital. Matauding dagangan. Nauno, piyakay na to din kapital. Piyakay na to din dagangan maraya. Amod tim pangasubo na to, hawaran na to bihaon. Imuntong dawa kita niyo, sin pag-iman na to, hantara na to iban sintuhan na to. Ingan sin iman yan, imanan sadikan safiya. Laysa fiha taraddud wala syak. Wala nipakun, wala kufrun, wala zulm. Saan yung mga tuan? Yan tin number 1. Number 2. An tu'minu billahi wa rasulih. Pamarat saya kamu. Pagkahagarin niyo inaraak sintuhan. Samua. Kanabihan iwan karasulan aula-aula na in kahinapusan nabi. Hijunjungan tanyo alaihi salatu wassalam. Tubuhon na to. Yung pamarat saya na to kanya. Untong da tawaluwi.
Inventoryhon sintao in business niya. Bulan-bulan, tahun-tahun, tunga tahun. Inventory ha marayaw tuan. Iniman mo tujuh pa Tuhan, iniman na tujuh pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in lapal taniyo, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Untong dakayan at tawalugi. Ayan mga tuan. Tu'minuna billahi wa rusuli. Hambuk nabi sa jaring nga kanabihan sin Rasul, di na to pagkaharan. Di na to pagkaharan. Wala di mayaw. Samuwa kata, long simmalay. Dahil nga sabab yan, mga anak ka po. Kaunahan na tutuod, lilingunin, business, in usaha pya, hantara taniwan sintuhan na to, bag naguntong na kamarayaw. Yari kita niyo hakahalan siwit dawa. Yari kita niyo hakahalan makabubuha. Sa miura intaw habuga kabugaan niya, wala siya miura sing kabugaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ito mga tuan. Imanu billah wa rusuli. Ini katu. Unin business yan. Wa tujahiduna fi sabilillah. Pagjihad kau. Paglugto kau. Pagluas lungsad kau. Hakabayaan sintuhan mo. Pakayain kabuhi mo. Pakayain jasad mo. Pakayain akal mo. Pakayain katanian ugara kay mo sintuhan. Kapitaliwan sindarangan. Pakabayaan sinallahu ta'ala. Ayaw mo sadya pakabayaan mo. Iwan pakabayaan nila. Mga anak ka po. Al-jihadu fi sabilillah. Paglugto, pakabayaan sintuhan. Pagluwaslong sa dakabayaan sintuhan. Hisin nagdakay mo, Tuhan. Hisin tumabangkay mo, Tuhan. Ayaw sadya kaw, mabaya da akong sin pagkahimo. Ayaw sadya kaw humulat-hulat, tatabangan din nga pagkay mo. Sukaton mo, o maharin na yung kapo. Biya kaniw sadya kataan. Uho nga. Dauta, in fadlullahi alaikum. In karayawan niya nugara sinallahu ta'ala. Daing kanya harap marikato. Bukunin dauton mo, karayawan sinambuk tao, yaon kanya, indauton mo, pag-ubustay kuran mong kabayaan sintuhan. At urembaran mo, wang naguntong na kawapagjihad. Kaisa, pag-jihad, mag-atuwang iban sin syaitan. Way ni hundong. Ba't bang himundong yung syaitan na nimbak, nakahali-hali kita niyo. Ampayan di humundong. Natutug kaw, ibang bati kaw, hapanawan kaw, ibang bukon kaw, hapanawan, nangangat to. Saan yung mga tuan? Naguntong da kaw, hajihad mo pag-atuwang iban sin syaitan. Nakaiyanda kaw piyagmulkaan kaw sintuhan. Ingkatan biya ta sintuhan liya nat sintuhan. Subay kita ni umian piyagmulkaan sin Allahu Ta'ala. Hisiyo, iblis. Hisiyo, syaitan. Bukon pagkahimuin suknaan mo. Panghinduaan mo, wang aun na sa pagkahimo. Sarakkahan mo rayaw, sarakkahan mo ruwaa, sarakkahan mo sing sarakka dengan Allah subhanahu wa ta'ala.
Hikarwa jihad. Jihadut ta'lim. Pagatuwang. Iban sin liso. Iban sin pamahil-pahil. Umingat sin ilmu dengan Tuhan. Nang daog na ka ataw ka ikaw nindiao. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man salaka tarikan yaltamisu fi ilma. Sahhalallahu lahu tarikan ilal jannah. Siyu-siyu ilumawag sindan. Hikakadto niya pa ilmu. Hipapaingat kaniya sintuhan. Paluhayon sinallahu ta'ala impagsud niya sulga. Uy, may tapagsud sulga. Ni namin da hindi. Paluhayon da. Bang nasabot na yung pagsud sulga. Paluhayon. Limuhay na kayo mong panagnaan. Asubuhay baran mo, wangkaw. Untong dahay karwa jihad. Bangway, batlugi indwayad to. Ay ikaw magpatubadil. Sababing kabayan ni Iblis, mahinang kau hitubadil, mahinang kau himubadil, lupas katantan. Pula-pula mubukon kay mo yung kapital. At sadya magad kau sinatulan, sakali na numadilan kau. Sakali na hinang kamubadjir, liupas mo, ing kapital hianugara kay mo sintuhan, wala mo piyakay, pa hikasanyang kay mo hadunya, sambil pa adlaw akhirat. Nah, wajihadul munafikin, wajihadul kuffar. Pag-atuwang mo, iwan si mga sila. Nagdararuha ka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ay kami may bungog sin hinang nila. Ay kami may bungog sin adat nila. Ay kami may bungog sin badyo nila. Ay kami may bungog sin pangadatan nila. Ingkatantan niyaon bang muiyaga ding kabayaan sin Tuhan untong. Yadto mga Tuhan, watujahiduna fi sabilillah. Aktual na. Bang nanggidas na kayo mo? Nayad. Nasuhon mo na yung baran mo, naguntong na kawid to. At wala. Bangin nasabot yad to. Upat intaod niya. Wala kita niyo naguntong. Mga anak ka po, wala pasahan kita niyo nalit. Magsama-sama kita niyo. Magbalik pakabayaan sin Allah Ta'ala. Sambagun natin tatawagan niya. Hal adullukum ala tijaratin tunzikum min azabin alim. Mabaya ka kamubaitaan ko. Sin usaha. Hantara ko iwan sing kamu. Mapalihala kamu ring ha. Kangian dunya. Iwan siksa maululad law kana. Insambag simbar iman usugi bambar iman babae kami. Makad nakita niyo mga tuan, kami, makad kami kanyo. Ito mga tuan. Uno yanin sumunod, bi amwalikum. Pagluas long saran niyo imbaran niyo. Bi amwalikum, inalta niyo, iban singgin hawabaran niyo. Naasuwa ko nimbaran mo. Nalugi ka rin to. At ako naguntong. Sabihan kin, mabaya ka mo, nahon, mabaya. Nalugi ka at wala. Tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Alta mo. Iban sing ginawabaran mo.
Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. In nasabot yadto marayaw kaniyo. In nasabot yadto amunin marayaw kaniyo. Kuno siya mahinang marayaw, bang niyo sadya kaya ingatan. Na makasusa mga anak po, di imingatin tao. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Magsama-sama kita niyo mga anak po imingat. Bukunin ingaton na to. Amin niyaw na signal. Biutang sinta o habulan. Biutang sinta o halangit. Sa maun kita niyo pawaita sin Allahu Ta'ala. Dahing halawhil mahpud. Harap pa baytul idya. Dahing habaytul idya. Harap mari pa junjungan alayhi salatu wassalam na mo sa kawaan tagto katahon. Hangpu tagto katahon ha Madinatul Munawwara, Makkatul Mukarramah. Hangpu katahon ha Madinatul Munawwara impagtag kaniya Al-Quranul Karim. Arap na to madto imbog-bugtag. Na, uno pendi ay ta sinallahu subhanahu wa ta'ala. Indayaw niya, yaghfir lakum junubakum. Ampunun sinallahu ta'ala indusa. Kampanan na indusa mo. Papasan na indusa mo. Gantian na indusa mo. Pahukundusa. Gantian na imangi pamarayaw. Di kaukuran simbihan. Makakuyag. Sakawa, imbenturihan na ay nasabot limabay. Bangkaw wukon dalugi. Na bangkaw na lugi. Lugi kaw hadarat sintuhan na dunya. Lugi da kaw hadarat sintuhan hadlaw akhirat. Sakawa, untong kaw hadarat sintaw iwan tao. Na, uno pa yan mga tuan. وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Firman sinallahu ta'ala, kami magbaya-baya sinsulga. Yung mga tao ini amin naguntong sila ini. Wala nila liupas yung kapital, wala nila liupas yung dagangan, nakaragang sila marayaw, nawikan nila marayaw. Pasurun sila sulga. Tajri min tahti al-anhar. Maglalagin tao si pareho payuan. Aw na mayo, parakat, inliag nila rakat malano, buhangin malano, sakali nakad to sila, parakat, maasinday nakat, sakawa, in buhangin niya na ito. Tajri min tahti al-anhar. Wa masyaqina tayyibatan. Pahulaon sila sinhulaan sa rayaw-rayaw. Mga anak po, nagakig-akig na imano siya, naghinang building mataas. Harap pataas, iwan harap pababa. Ina Singapore, bukon harap pataas, yung muna sila sim building harap pataas. Naghinang na building, pangkat, upat pangkat, harap palom lupa. Taniw yan mga tuan. Nayari tumtum, abang marayaw niya to, mamasyal ka umadto sa bablong mo, aon bay harap pataas, aon bay yung pangkat ni harap palom singgumi. Wa masakina tayyibatan fi jannati adn. Zalikal fawzul azim. Na tuan, amo adto yung sa rayaw-rayaw hulaan. Hari pa siya, manaykod de nga dunya, damit kiyan pahulaon siya sintuhan diha dunya sa rayaw-rayaw. Adlaw ka na, jannatu adn. Pakuyakon siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang palas diha dunya, way comparison niya palas paghulaan niya hadlaw ka na. Maita, zalikal fawzul azim. Amadtu imparuntungan. Amuadtu imparuntungan mulia. Amuin
usahahan tara mo iwan sintuhan mo. Na mga anak ka po, mahuli. Aung biyayta ka to tanyo si mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaya waita si mga tabi'in amin nakaabot kasahabat. In sila to khairul kurun sa rayaw-rayaw masa, biyayta sin Nabi. Paagaron kita niyo si masa nila ito. Sabab, nagsasamimin hinang nila, wala nakabutas dahil nga kabayaan sintuhan niya. Damik yan wala nakabutas dahil nga panghindu sinjunjungan alayhi salatu wassalam. Uno tuwan imbayta nila kato, Jundani min junudil iblis. Jundani min junudi iblis. Dua sundalo. Dua sadyang tabuton na to, mataod. Dua sundalo ini, sundalo iblis. Bang biyayta kato tanyo ang sundalo iblis, di datuan makaatwa sundalo sintuan. Nauno yan tuanin sundalo iblis. Mag-recruit iblis sundalo, ruwa sundalo. Yari habaran sintao. Uning nga sundalo iblis yan, al-hawa wa syahawat. Sundalo hawa nafsu, sundalo syahawat. Ayaw na to hiparikrut. Ayaw na to hipakawa. In nafsu na to, iwan sin syahawat na to, mahinang sundalo, hipamuno haatay na to, hipamuno haakal na to, hipamuno hapito ang gautabaran na to, hipanglaog, hipanipog, kato tani wal iyad billah. Namura-murahan mga anak ka po. Bang mayan kita niyo magparuntungan. Bang mayan di na to malupas yung kapital. Bang mayan di na to malupas yung dagangan. Bang mayan ing kita niyo wala nalugi ha mga nasabot yad to. Tubtub na rin to. Bang mayan ing kita niyo katantan. Mataayong nakabayaan sin Allahu Ta'ala. Uuhon na to, inatay na to. Uuhon na to, impito ang gautabaran na to. Uuhon na to, ingkabuhi na to. Sa lugay na bubuto kiwan sinyawalihan, pataallukun pakabayaan, sin mahasud si mahatinggi, Allahu subhanahu wa ta'ala. Nas'alallaha subhanahu wa ta'ala, at-tawfiqa was-sadad, wa an yaj'alana hudatan muhtadin, wa an yaj'alana minal faizin, wa an yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ya Rahman ya Rahim irhamna fa innaka anta khairur rahimin. Allahumma ya Tawwab tub alaina fa innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Rajaq urjukna fa innaka anta khairur raziqin. Allahumma ya Karim akrimna fa innaka anta akramul akramin. Allahumma ya Alim allimna fa innaka anta allamul ghuyub. ربنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر ننال بها شرف كرامتك في الدين والدنيا والفوز بالجنة والنجاة من النار سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.